Oburaro bw'abasigazi ahishemero rya St Williams Rukushangwa omuri Kiziba Kagango Division omuri Shema Municipality nibo bwacwekerezebwa burukushesha obu abeje baba bagire kushoma winter batyo omubwango polisi bwanyuma yo kufuna makuru ago n'ukwokurahuka okujuna embera barukuraza omuriro kwonka n'obukakuba akengana busha tukabasa kushahurwa zazirinka shayi 11 idakika 20 za hato mukasheshe ubona aterwa isumu ya umumba semesa banje muwaga ba Robert hamwe na school Nancy Arnite Brenda barukungambira ngo domuco y'abana yasi kubaheza kungambira icyo nakora naterwa Madame DPC Conseranta Jamiru Kanyankore ariyo mukumi w'ishomero kandi awabanza kureba umuriro gurukwosya oburaro yashoborora ku ekizibu kitaruga amashanyarazi nkoku abenji babana batekateka aho yashoborora ku yareba umuntu arukwiruka arukuruga omuburaro obwasya unahika naranza kurubwo ndiho umuntu nakurosinga ariyo naragara umukuta hati ndanza ahado cyangwa umuri hati ngaruke nyuma ita mugenzi wanyu tedomu bajose bayaringiye kizimbe kitikajyana yonko muntu nkoreba ngo n'amashanyarazi akuba habe harimo nanka wayimwe rukorwa mu cyacu rukuzamo kandi eberi ya switch yonga just right kandi umuriro tugwatandike ngo rungwatandikire ruguru atyo omukumi w'ishomero omukugambaho nankagashaka weito noko kutushoborora ngo gubeire gutari murundo gwo kubanza okutahirirwa aho babandize kwijja bakata ebirahuri by'amaderisa g'ishomero inyuma ho mu biruri cyako nabwo abantu bakabize batera mu baro kumpa uko mu birase bijye batera ebirahuri nabwo biyimuka kwa nunkanta kumira kakumira abandi barunda umuntu yabo ibirahuri babyata William Rwabukare chairman wa bodi w'ishomero yahumuriza abazeire nabeje ahakuba ataine owafera omumuriro saswa no kumuriza abana abatongeye kisoboke ebinebeze bitakwata kumanya bivuga abana kuri yako nira kumuriza abazire ahagwe byo nebireho ukambwenu kusaba ekisima ruhanga no kujango ombana bitino direki kino aho niho Ronald yagira umugisha ora assistant RCC ahabwashema yaterero muranga aharuburi arukukwataho kuza ahabuzora meisho ngo orakwate ari enyuma y'ekikorweki na munonga omubwire bw'ebigezo bwa nyuma yo kucondoza naija kubuzibwa akasyona kahindo icyabaho n'icyo busasi izoberi konka nka polisi nanga nka security iyo nekora icyayo kureba ngo umuntu arakwatwe ayari nyuma yo mu rogu yakwatwa kandi yavunanizwa kamateka ukugagabo gasha kwa Gerald Tugume omuri Shema.